Prav gotovo vsi poznate antično grško zgodbo o Pandori in Prometeju. Prometej je pomagal Zevsu. Da je ta zmagal v vojni s Titani. Zevs je tako postal vrhovni gospodar in zasedel prestol na vrhu Olimpa. Zevs je nato Prometeja poslal, da bi obdaril vsa živa bitja z božanskimi darovi. Pes je tako dobil sijajen voh, da si je lahko izvohal hrano. Ovca je dobila gost kožuh, zato da je ni zeblo. Krava je dobila ostre rogove, zato da se je lahko branila. Orel je dobil oster kljun in močna krila, da se je lahko dvignil v višave. Nazadnje pa je vrsta prišla tudi na človeka. A
Ko je človek prišel v Prometeju, je temu že zmanjkalo drv. Prometej je zato šel prosit Zeusa, da bi obdaril tudi človeka. A Zeus se je ljudi bal. Bili so namreč njegovi otroci in strah ga je bilo, da se bodo obrnili proti njemu in mu odvzeli oblast, tako kot je on sam strmoglavil svoje starše, Titane. Zato človeka ni hotel udariti. Ljudje so tako živeli v nenehnem strahu. Saj niso imeli močnih in ostrih rogov, da bi se lahko branili. Bili so lačni. Saj niso imeli sijajnega voha, da bi si lahko izvohali hrano. In zeblo jih je. Saj niso imeli gostega kožuha, ki bi jih grel. Prometeju so se ljudje zasmili. Zato je sklenil ukrasti ogenj Zeusu in ga podariti ljudem. Prometej je ljudem pokazal, kako se lahko z ognjem grejejo. Naučil jih je, kako si lahko v plamenih skujejo orodje in orožje. In razložil jim je, kako se lahko na ognju pripravijo hrano.
je Zeus ugotovil, kaj je naredil Prometej, se je silno razsrdil. Prometej je bil zato kaznovan. Priklenili so ga na živo skalo in vsak dan ga je prihajal mučit orel, ki mu je z ostrim kljunom izkljuval jetra. Čez noč pa so Prometeju jetra zopet zrasla in naslednje jutro se je mučenje nadaljevalo. Prometej danes velja za prvega upornika, a njegov upor ni uspel, saj je bil sam. Kaj pa Pandora? Vsi vemo, da je imela Pandora skrinjico. No, pravzaprav posodo, ki jo je odprla, da so iz nje pognile vse tegobe, bolezni, strahovi, celo sama smrt. Na dnu posode pa je ostal samo up. Ampak v resnici je bilo drugače. Ko je Pandora videla, kako kruto je Zeus kaznoval Prometeja, se je odločila, da je bilo dovolj, da je nekaj potrebno narediti. Nagovorila je ljudi, da so se zoperstavili Zeusovi strahovladi in si izborili svobodo. Povezala jih je, da so združili moči in stopili skupaj. Ker ko ljudem ne ostane nič drugega kot up, se začne upor.
this outfit. This is definitely one of my fave. Okay, the shoes I'm going to be wearing with this outfit are, oh my gosh. Hello guys, welcome back to my channel. Today we're going to be doing a shop. So, everybody, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to talk about the top trends for fall 2023. Now, like always, when I do these videos, I pull out a couple trends that I think will be very popular, but specifically, any of the content you can incorporate into your personal style or overall. So if you keep incorporating your own taste, then it'll be fun. Dodatne ułomności dostała soffici chleb i bezpłatna dostawa na kupon od masy Info. Dodają ruszajce, uprenowienie Honestly, I'm kind of meals. I'm bored for like so foods that I've had. I'm really actually want it. Okay, the shoes I'm going to be wearing with this outfit are This next outfit are these ones. Thank you so much. They're very much one stitching. I just freedom sense of one stitching. I love this stuff. I probably went to ice. I mean, I have this stuff really great. Some of the types of stuff they like. It's like what's favorites. This imagine it's opposite. It's just so much easier to follow else.
Little sisters of the sun, lit candles in the rain, fed the world on oats and raisins, candles in the rain, lit the fire to the soul who never knew its friend. Naya Baba lives again, candles in the rain. To be there was to remember. So lay it down again. Oh, lay it down, lay it down, lay it down again. Men can live as brothers, candles in the